uyamvimba lapha ke Tsepo Matsimbi. Sifika lapha ke Kazima. Ekuvela lapha ke Sikhukhune Ramala wenze njani? Khipha lapha ke Pascal Busho uwajelwa lihlono lokujela. Bamvimba lapha ke lihlono lokujela. Oyala lapha ke Mthetheleli Mthiyane. Awathethelele Mthetheleli. Suka lapha ke eqenjini laso iStelisa. Yena ke umthetheleli Mthiyane. Wayikwagijima la lapha ke Milford. Umthetheleli Mthiyane. Kampani Lungu. Ngapha ke kudla lapha ku Bright Ndlovu. Ramala. Eletha ngapha ke kudla ufuna lapha ke Nyiko Mobi. Sifika lapha ke Buzakimi. Athi Buzakimi ukuthi indlela ingaphi. Uye lapha ke Nyiko Mobi. Oyazi nje bezazi iyona ke indlela. Izophakanyiswa ke lephola ngale ke lekudla. Moshela. Amvimba lapha ke lisono lo Moshela. Ubhekene ke noSibilibili. Yena ke uMike Mamosha. Mosha Sopatala. Emova lapha ke Daniel Cardoso. Ingapha ke lekudla lapha ke Orlando Pirates. Aldaisa Karabutlaka. Sifika lapha ke Matsimbi. Qala phansi lapha ke Nyiko Mobi. Ancemba ke manje ufuna basaba ke Sikhukhune. Babinanuku. Mkwena. Liyadliwa ibhola lakhe. Masilela. Sebenza lapha ke muva Daniel Cardoso. Sebenza Daniel Cardoso. Uyamvimba lapha ke muva The Rock. Siema. Uyile muva. Ifuna lapha ke Sipho China. Khumbula ukuthi ke umlenze oqala noma ke ungaphela ngedraw uphela nje in 90 minutes. Umlenze ke wesibili mangabe uphela ke kulinganwa kungekho ke one advantage ye away goal advantage ikhona ke la okungaqala ke khona kukhulunywe ngekhathi ke ezengeziwe ukhulunywe ke ngokusamaphena shana namhlanje nje mayiphelile nje iphelile ku 90 minutes ukuthi ke kuyokwenzakalani okunye sekuyokwenzeka lapha ke ngomlenze wesibili. Siema emva kulapha ke ibhodlela Konstantin Sibisi Mukoboti Chapelo Kampani Lungu bamshiya phansi uthi noMpempe umdlalo omuhle uqhubeke uthi noMpempe gade nje abantu abalala emsebenzini. Sibisi phekela lapha ke noDlovu amdonsa lapha ke uSibisi uthiwa ke uDlovu wathi ke uneyikhwepha uthiwa ngathi ke uzizwa amandla uthiwa ngathi ke usozinyama uyadonsa uthi noMpempe weNdlovu adlalo ke einyaweni alingadlalwa njalo ke ezandleni nangemhaka ke lapha uthi kade ngagcina Sibisi awuzela Siema yashisa ke mukele ke ilanga ingakubona ke umdlalo ke uqala ke ngomfutho ke ophansi kulamaqembu amabili Mukoboti Masilela sifika lapha ke Vimbi iphakamisa lapha ke Vimbi bethi ufuna lapha ke Sibilibili kodwa ke laselihamba nje lebhola phumela ngaphandle siswa ke mbukele suka lapha ke Mazingeni aphansi kuye lapha ke Orlando Pirates shoba ke isithole ithuba eqenjini eliphezulu ezosuswe lapha ke Melusi Buthelezi osuka kuye lapha ke Orlando Pirates Melusi Buthelezi aphambi kokuthi ke ezela kuSikhukhune ebekade ke ekhona eqenjini lawo lapha ke Orlando Pirates. Kazima sifika lapha ke Kazima liyadliwa ibhola lakhe ithuba leli le-Orlando Pirates uthuma phase kakhulu lapha ke uKampani Lungu ayikho ihamba nje kuphumela ngaphandle ibhola le-Orlando Pirates unamaphushana ke ngempela enziwayo lapha ke Sikhukhune lapha emuva uqala kwawuKhandoso
njengoba sekubuyela lapha-ke Diangelo Kazima khona nje okusina kubajeqeza lapha emuva abaso lapha-ke esikhukhune something is Zulu dancing and looking at them ivele ihlaba u-1 nje lento besibabuka besikhukhune ihlaba e-2 lento besibabuka besikhukhune kona kuyabeyeka lapha-ke eGampani Lungu engaphakele enkundla-ke manje kuye lapha-ke Mkhize Jamla lapha-ke Special Mkhize ibhola lesikhukhune amvimba Special Mkhize mapheka lapha-ke mukeli-ke ama-shots on target awekho-ke neze awekho-ke sidalo emva kwemizuzu engama-21 ball possession sisathengana-ke mbukeli sisazama-ke ngakho konke okusemandleni ukuthi-ke ithengane amaqembu lawa-ke omabili abadlali-ke mbukela sebeke bashaya-ke inqwaba yamagoli mangabe lamaqembu ehlangene abekho-ke namhlanje Vusimuzi Mncube unamagoli amabili-ke for Sikhukhune against Orlando Pirates uyena mdlali-ke kuSikhukhune othi akabe namagoli amaningi mangabe ehlanganela amaqembu anguvembi-ke manje ebefuna lapha-ke lenkundla kuvele lapha-ke uPhuthuma sele phansi apholisa Karabo Tlaka uye lapha-ke bengene ngomkhono nesiphanga kuthiwa umdlalo omuhle awuqhubeke Nyiko Mobi Ndlovu Bright Ndlovu edlulisa le bola Mkwena phakathi eboxini lampona-ke libone Siema khiphela ngaphandle eKarabo Tlaka Orlando Pirates zakhele lepasa ipasi nespecially uyena mdlali-ke onamagoli amathathu against isikhukhune ulandelwe lapha-ke uTerence Zukamanje Terence Zukamanje owahamba-ke eshaya-ke 2 goals for Orlando Pirates against isikhukhune ngale kwalokho-ke inqwaba yabadlali abalandelayo banegoli-ke indoda ngayinye Spitsi Mukobodi emuvuke lapha-ke Sipho Chaina Lungu nange lapha-ke Gampani Lungu efuna lapha-ke ibhodlela Konstantin Sibisi nathi ibhola lakhe-ke apholisa sifika lapha-ke 10-1 biza amaphoyisa abonakele mntanami amvimba lapha-ke apholisa vinjwe lapha-ke Mkwena Tlaka inhlekele yaphansi yakhe-ke Karabo Tlaka Ramala uyajika Ramala phasi kanokusho wajelwa offside wajelwa lihlono lomujela akupheka nje liyaphasa yakhe-ke Ellis Ramala ibiyinhlekele yaphasa kona kuthiwa-ke isikhindi besashawa umoya kuye lapha-ke Mujela engaphakele kudla kuye lapha-ke Kazima funa lapha-ke Mujela bamshiya phansi Sibilibili Gampani Lungu Sibilibili futhi Gampani Lungu onside Gampani Lungu for the Orlando Pirates wenze njani cross icon izophosa lapha-ke Orlando Pirates sifika lapha-ke ibhola Masilela Vempi Sibilibili amvimba lapha-ke Sibilibili uye lapha-ke Kazima kuthiwa-ke aliphuma ngake lile bhola emuva kuye lapha-ke uSibisi Dion Hocho sifika lapha-ke Mukobodi Masilela Tiane emuva kulo lapha-ke ibhodlela Konstantin Sibisi sifika lapha-ke Dion Hocho belepela bambela basendiya Mukobodi dlala no-apholisa Mukobodi futhi apholisa sifika lapha-ke Mthiane
ifuna lapha ke Kampani Lungu sibheka lapha ke cross ka Kampani Lungu Dion Hocho ayikho efuna ukudlala lapha ke noApholisa efuna ukudlala noApholisa uDion Hocho nanti lapha lakhe Kampani Lungu efuna ukuhlaba licele Dion Hocho Mkwena ingaphakathi kudla Ellis Ramala Ramala ke manje eshikamna lapha ke uKarabo Tlaka uyile mumva kuDaniel Cardoso Kazima kuthiwa ke uye ke olukhiphile ngaphandle ke uKazima yashisa ke mbukele ke ilanga likhipha umkhovetsheni ngakho ke kuthiwa ke akibe ukuphuza amanzi amaqembu ke omabili lokhu kunikeza ke nabaqeqeshi ithuba lokuthi ke bathi nje ukuthi qaphu kuba lapha abadlali iyo lapha ke i-water break bangabe wayibuka lapha ke indebe yomhlaba ngalo kusho njalo ithi ke i-standard isiphezulu kakhulu kulapha ke indebe yomhlaba bane hydration break nathi ke eyethu i-water break bathi nje moto bathola ke ithuba lokuthi ke badlulise ke imiyalelo lapha ke abaqeqeshi uyabona nje 30 degrees Celsius ikhipha umkhovetsheni ke ngempela sokumthi ke lapha ke ubusika budlulile ke manje sibuyele back to intwasahlobo ezothi ke mayiphela bese ke singena phakathi kulo ke ihlobo coach Paulos Masehe ukhona ke akubonile lapha uye ke umqeqeshi othi ke akalungise abalandeli abakhona ke phela basasenalo ke ithemba lokuthi la kanjani azohamba ke kukhona abakubonile osukwini namhlanje akhona ke nokujuma ngabanye omenzelwa abafuna ukwenzelwa isikhukhule namhlanje bathi ke uyebabina noko thina siyalazi sikhula nani nizalwa nje sikhona sinibhekile ningaba kwethu ke nina Orlando Pirates eyesihlanu bathi ke isendleleni i-MTN 8 bathi ke eyesihlanu isendleleni i-MTN 8 abayo lapha ke Orlando Pirates usoba ke ibhola eliphumele ngale ke nenkundla izophosa lapha ke Orlando Pirates bekhishwe ke lensizwa aKazima Diengelo aKazima Siema wila lapha ke muva uSipho Chena Dion Hocho Tiane Atunopempo mdlalo omusha uqhubeka sibheka lapha ke Mukoboti ngiyasibuza ukuthi ke mangabe ke ku-30 degrees Celsius la ePulukwane kuyisima kanjani ke eVenda sibilibili Lungu Mukoboti ingaphakele kuhle lapha ke uSiyema Sibisi funa lapha ke Apholisa sibheka lapha ke nenkundla ibhola ke Orlando Pirates liyadliwa uye lapha ke lihlolo lomushela nangomkwena ke manje wenze njani uyofuna lapha ke uNdlovu Bright Ndlovu yadliwa ibhola lakhe Dion Hocho Mukoboti Masilela hlala noPhuthuma
Matsimbi uyalidla lapha ke Masilela sibheka lapha ke Masilela Sempi yadliwe ibhola lakhe lapha ke Masilela Bright Ndlovu khipha lapha ke Pascal Kusho lihlolo lomushela wajelwa wenze njani bhekene noSiyema wajelwa uyilapha komkwena Ndlovu afuna ukuyiyela lapha ke Ndlovu bavimba nje kalula yena ke Bright Ndlovu Mukoboti Dion Hoto efuna lapha ke Kampani Lungu uyavimba Tsepo Matsimbi ozoba ithrow in yeqembu le-Orlando Pirates mabheka lapha ke mbukeli ke lo yamdlalo owaphela ngo-5-0 ngesizini ka-2023-2024 kwayo lapha ke MTN 8 isona score esiphezulu ke leso phakathi kwalamaqembu amabili Orlando Pirates sikuyawina ngaso free kick i-Orlando Pirates oyilapha ke Nyiko Mobi odlale kabi dlalise kabi Oswin Apholisa ibona lapha ke Oswin Apholisa ina lapha ke uDion Hoto leli yabhola uyalungisa lapha ke Melusi Buthelezi uyabazi ke ejimini babemenza nje kuma set piece uthi valani lapha ngiyazi ukuthi ke bazofuna ukulikhipha la abeke kuzoyo Apholisa noma ke uDion Hoto Sobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka idlakalula Melusi Buthelezi olidlakalula Melusi Buthelezi akubheka nje keshelele ngako Shumenkani on target eleqise nje kubonda yena ke Apholisa goal attempt yesithathu yawo lapha ke Orlando Pirates emuvukile lapha ke Sipho Chaina chora phambili Siyema sibheka lapha ke Sibili Mukoboti uyayela lapha ke Chapelo Mukoboti Vimpi Masilela Mukoboti futhi Lungu nathi lapha ke bhola lakhe Kampani Lungu Bright Ndlovu uyalwela Xhaka chamna lapha ke Karabo Xhaka sibheka lapha ke Tsepo Matsimbi uyabuza ukuthi ke kuvela bani bathi hamba Nyiko Mobi uraka ku Dion Hoto ngejubane akadinga ukuthi ke mhlambe basukela ngase center ukuze ke kuzocaca ukuthi ngabe ubani ongafika kuqala ke ebholeni lapha ke ku goal line sikhukhune ke mbukeli sike saphuma ke kuma quarter finals amahlandla amabili saphuma ke kuma semi finals ihlandla elilodwa kanti ke kulokho bazofuna ukuthi ke okungenani bafike lapha ke bowanqamo kodwa ke nathi Orlando Pirates engama defending champions kumele ke badlule kuyona abaso lapha ke isikhukhune uyabona ukuthi ke indlela yabo ke ngempela kumele ke idlule la kubantu ke abalwela lapha ke indebe yesihlanu kulandelana okuyona lapha ke Orlando Pirates iqembu ke leli ke bukeli edlala lapha ke 7 goal thriller ngenkathi ke bebhekene lapha ke nalo ke uSuthu bawina lapha ke ngo-4-3 abaso lapha ke isikhukhune ake kutshela ukuthi ke abakaze ke babe ne-clean sheet emidlalweni ye-MTN 8 abaso lapha ke isikhukhune umdlalo nomdlalo nje othi MTN 8 bavamile ukuthi ke bakhonside babe beqala ke namhlanje ukuthi ke babambe lapha ke i-clean sheet
ngapha ke ngakolunye uhlangothi Orlando Pirates ayikaze ke ilahlekelwe umdlalo ke we-first leg. Mushela amvimba lapha ke Mushela amvimba lihlona lo Mushela ibhekile ke lapha ke Orlando Pirates ukuthi kungabe kuqala namhlanje mayingalahlekelwa kulapha komdlalo womlenze wokuqala kuye lapha ke MTN 8 le bayizuma lapha ke Orlando Pirates basesebenza lapha ke sibilibili emuva lapha ke Sipho China uzofuna lapha ke Dion Hocho pede babela basentia Mukuboti spika lapha ke Mthiane Mthethelele Mthiane futhi Lungu uthwake udlaniswe kabi eGampani Lungu kuzoba ifoul ye-Orlando Pirates kuzoba ifoul ye-Orlando Pirates akuphakathi kwesishonela ngakweshumi lenkani Diengelo Kazima abalandeli ke mbukeli basasena lapha ke ithemba lokuthi kena kanjani azowabona ke amagoli kulapha ke umlenze wokuqala we-semi-final yahlanganisa lapha ke Melusi Buthelezi siswa ke yasenquthu ukuza ke leli hlobo ke omzwayo kwembukeli usukuma lapha abadlali be-Orlando Pirates bayivoca kanti ke bahamba naye lapha ke uSebastian Pedersen spika lapha ke free kick Dion Hocho olapha ke kuleli bhola nalapha ke uMasilela abeke kusuyabani Dion Hocho oyido Dashenge uyana lolizwa Melusi Buthelezi obuyana lolizwa Buthelezi uthi weHocho ngiyakwazi sikhula nawe uthi lento wayiqala ejimini uthi nje mzala ngiyakwazi wayiqala ejimini lento ngikwazi kahle Sipho China apheka lapha ke mbukeli ke ball possession iyayivuna Orlando Pirates ihleli lapha ke 62% Hocho Mkhize nango Mkhize ke lapha ke jika amadoda amabili eyedwa kuthiwa ke bamdlalise kabi kuzoba ibhola lesikhukhune nake lapha ke Mkhize Mushela bila muva lapha ke lihlona loMushela iyotshola lapha ke Tsepo Matsimbi Nyiko Mobi phakamisa Nyiko Mobi ufuna lapha ke Bright Ndlovu nangomkwena ke manje wenze njani Ramala awutiyazama Ellis Ramala uthanda ukuthi ke abe uchungechunge yena ke uRamala wona ke hold up play kaNdlovu inhle ke ngendlela ke eyisimanga yena ke uBright Ndlovu umdlali ke lombukeli okwamangaza ke abaningi eshaya ke i-center back position enenkosi phakathi yena ke uBright Ndlovu asebemshintsha abasona phakathi esikhukhune bathi awubuyelele phambili ukuyogadla ke hlamswa kabi eGampani Lungu yiyo leyo ndoda futhi yena ke uDiengelo Kazima uthi ke 3 times uthi ke kwesithathu manje uzomela ke agawula ibheke yena ke Diengelo Kazima
sibilibili Siema cishe kumdlalo uzothi ukuphakama mhlambe ke ngesombe sesibili la khona ke ilanga elizobe selithe ukwehla khona amshiya phansi Masilela Dion Hocho sipeka lapha ke Brale Orlando Pirates Hocho Mukubodi Siema Natsi Pascal Siema ebefuna lapha ke sibilibili Siema Asusa basa lapha ke isikhukhune Izophoswa phoswa isikhukhune Free kick yesikhukhune akubheka lapha ke Ndlovu impi yakhe ke noSpisi izolo iqhubeke njalo nje kuyoze kulaphe lapha ke umzuzu ka90 basazobhekana ke futhi phakathi neviki baphinde babhekane futhi ngempela sonto sibheka lapha ke ibhola lesikhukhune iyaphakama phakathi ebhokisini Mkwena uthi yashaya lapha kumkwena ayijubane ke manje kampani Lungu uyedwa uApolisa ngale ke lenkundla kona ke liyavinjwa ke lebhola lakhe ke ukampani Lungu ayibethi yofuna ke apolisi ngale ke lenkundla sebenzile ke ngale yathatha abaso lapha ke isikhukhune Mukubodi phakamisa Mukubodi ayijubane ngale ke lenkundla yofuna lapha ke sibilibili Mosha Sopatala Mike Mamosha phekene noMujela uthwe Mujela uhlehle yemzokuzwisa lento ngizwisa yona ngale apolisa 10-1 iza amaphoyisa Vimpi Masilela Dion Hocho pelepelo babala basentia kampani Lungu alunguze Lungu Dion Hocho This happiness is proudly brought to you by Dion Hocho. This happiness is proudly brought to you by Dion Hocho. Elihle ibhola eshawo Dion Hocho. Pascal nokushilo kushakana pasta kono ihlelele. Ihambe noMasilela. Ubona uDion Hocho wadlala nokampani Lungu. Phela babala basentia wabhekana noMthelezi. TV wakhulula Dion Hocho ngaleyo ndlela ubeke Orlando Pirates ethubeni elihle lokuthi ke ihambe phambili igoli elilodwa eqatheni kumlenze oqala ngokuba ke i-double advantage mawubheka ukuthi ke Orlando Pirates iphethe lapha ke i-away goal njengoba ke isiyenze nje 1 Orlando Pirates iqanda kuyisikhukhune MTN 8 wafa the winner takes all but there can only be one there can only be one ufakela phake imzuzu emithathu ezothi ke ingezwe kusela phake iswombe esokuqala 3 minutes ezokwengezwa kwiswombe esokuqala awufuna phake iyanela Mbuthuma iyafika phake ibhola lakhe Mbuthuma phakamisa Daniel Caroso
shelele bola Adrian Hojo ezophosaphosa lapha-ke Nyiko Mobi ejibela lapha-ke phambili ejibela-ke manje lakhe komkwena nathi ibhola lesikhuphule phakathi ebhokisini sebenza Sipho Chaina lidla kalula Sipho Chaina Mike Mamosha sobhadala kamogelo asibilibili ishakana lapha-ke nenkundla yokufuna lapha-ke kampani logo sibheka lapha-ke bathethelele mthethelele mthiyane uthinja mthethelele i-nets ibhodlela eliney'ntambo pelepele abantu basejiya Adrian Hojo Mukoboti futhi iphakamisa Mukoboti uyifuna lapha-ke Mosha sobhadala Mike Mamosha sibilibili kwamadoda sibilibili phakathi ebhokisini wenze njani sibilibili sebenza Melusi Buthelezi uyasebenza Melusi Buthelezi eyisubela lapha kweNyiko Mobi uyaqala-ke manje umdlalo-ke uyaphakama emva kwaleli goli nobani usefuna ukuthi-ke acacise ukuthi-ke uzokwenzani la enkundleni Orlando Pirates ufuna ukuthi-ke isheshe isikhiphe isikole nababenza iphutha Masilela Vembi ayikhona idliwa lapha kemkwena sibheka lapha kemkwena utshona lapha-ke Ramala siyashoshela-ke esikhuphini esibheka lapha-ke phambili uwajelwa lihlona lokujela Ramala phakathi ebhokisini uyavimba lapha-ke usiyema Ramala futhi avimba Ramala uyavijwa Elisa Ramala ibhentshi lesikhukhune liyaqala-ke manje lidla amathambo engqondo ukuthi-ke makunje bazokwenze njani uye lapha-ke ucoach Paulos Masehe coach Cedric Kaze coach Papizo Twane Mujera Kaziem Ramala Kise bila lapha-ke muva uzoliyeka nje Adrian Hojo lihambe-ke liyophumela-ke ngaphandle aliyondlela-ke mbukeni uNompempe uyishaka kodwa uyishaka bili Pepe yakhe uthi-ke uNompempe naleli goli lakhe-ke Adrian Hojo asihlabe-ke ikhefu siye lapha-ke ekhefini siya nje ekhefini iyo lapha-ke Orlando Pirates ehamba phambili ngegoli elilodwa eqadeni lakhe lapha-ke Adrian Hojo elihle-ke igoli aqhamuke ngalo ngapha-ke ngakwesomnxele ngale kwalokho umdlalo-ke mbukeli awubanga nazo-ke igameko-ke ey'theke azibeke inqwaba njengobona ukuthi-ke liyashisa-ke lapha-ke ilanga likhipha ukhomvetsheni ngakho-ke nobani useyiva lapha-ke i-energy kubo lapha-ke abadlali kodwa-ke isibombe sesibili sizothi-ke ukuphakama sona-ke isibombe sesibili awuthi-ke sihlambike Maningi ezindlela zombili esikhukhune United iqanda Adrian Hojo elilodwa kuye lapha-ke Orlando Pirates siye lapha-ke ekhefini kuye elilodwa Orlando Pirates kuyiqanda kuso lapha-ke esikhukhune MTN 8 wafa the winner takes all nqoba-ke abalandeli abaphumeke ngey'nkumbi bathi-ke abezela babuza ukuthi-ke ubani olandelayo kusho ukuthi-ke amabhakani athi-ke wona asephakathi-ke kwamanqamo napha-ke bebuza bethi-ke who's next napha nje bebuza ukuthi-ke who's next asazi-ke mbukela ungakhohlwa futhi-ke kusasa uzothola-ke umdlalo we-Lamontville Golden Arrows la ezobe ibhekene khona-ke ne-Mamelodi Sundowns komunye-ke umdlalo wayo lapha-ke i-first leg semi-final njengoba lapha-ke uThabo Nkwana umike ngey'nyawo uzothi angene eqenjini laso lapha-ke isikhukhune angimboni-ke lapha-ke lihlolo lomujela ngiyacanga ukuthi-ke uyena mdlali abazothi-ke bamdonse abaso lapha-ke isikhukhune Orlando Pirates ilungisa lapha-ke Cameron Johnson yena-ke u-make them dance alungisa lapha-ke Cameron Johnson abayo lapha-ke Orlando Pirates mangithi-ke ngiyaqalaza angimboni-ke lapha-ke uVembi yena-ke lapha-ke uMasilela uyena-ke umdlali-ke engamboni lapha-ke enkundleni kodwa-ke azophakama-ke amabhodi la-ke lapha-ke Masilela uya-ke impela-ke abamdonsayo yena-ke uSimpiwe Masilela bazofaka lapha-ke make them dance
siqale ngapha ke lihlolo loMojela uyaphuma kungena lapha ke Thabo Nkwana kungena lapha ke Thabo Nkwana uyena mdlali ke ongenayo endaweni yakhe ke lihlolo loMojela kanti ke ngapha make them dance uyena lapha ke make them dance ongenayo Cameron Johnson liyasuka liyahlala kusulapha ke Sombe esesibili isuso lapha ke Orlando Pirates elithumela lapha ke phambili eyelapha ke Kevin ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni lakhe uDion Hoto phela babela basendiya shaya lapha ke elihle igoli izophosa lapha ke Orlando Pirates emuva asiyema uyofuna lapha ke Sipho Chaina Paramisa Sipho Chaina Tiane yasiwa bola lakhe Kampani Lungu ngapha bekudla kwilapha ke Dion Hoto Johnson Paramisa Mokoboti uzofuna ngapha ke Mosha Sopatala asibilibili make them dance Cameron Johnson yadliwa ibhola lakhe angosibilibili ke manje efuna ukuthatha amadoda sifika lapha ke Mosha Sopatala apolisa 10-1 bisa amaphoyisa Kampani Lungu amshiya phansi uThino Pepe iyo leyo ndoda futhi akade khale ngayo uKampani Lungu ethi ke imdlalisa kabi ihlandla lesithathu yena ke uDiengelo Okaziyema umntentile ke lapha uKampani Lungu uthi ke uKampani Lungu ke noMpempe akunakhadi na uthi awaphathanga yini amakhadi awuthi noMpempe ngwakhohli kunomlayezo ke lapha kunomyalezo ke lapha ke obudluliswa ucoach Mandla Ncikazi kuye lapha ke uSipho Chaina sibhekelele ibhola leOrlando Pirates Dion Hoto izophakanyiswa lapha ke Orlando Pirates Dion Hoto phakathi eboxini apolisa awuthiyabulala apolisa Bora kuphumela eceleni kwebhali ibhola lakhe uOsvin apolisa sinda ngokulambisa isikhukhune ungakhohlwa kembukeli ke indaba ye away goal advantage bazochazelana kahle ke ngomlenze wesibili ozakwethu abazobeke bekwethulela ke lomdlalo ngempela sonto ke ezayo salapha nange Karabo Tlaka uyicelela ikhadi ke manje uyicelela ikhadi ke mayenza nje uyicelela ikhadi ke mayenza nje Karabo Tlaka akwenziwa ke lokho ujajile ke noMpempe uzaba i-free kick Orlando Pirates uthi ke upushiwe waseke elibamba ngesandla uthi uzakhele siwela lutho akhomntu kokuphushile free kick Orlando Pirates usiya lapha ke Dion Hoto futhi phakamisa Dion Hoto afimba baso lapha ke isikhukhune awufuna ke apolisa izomshiya thumele ngaphandle ngapha ke kumphuma eshakamana ngapha ke ukudla sifika lapha ke apolisa uyafika la kuleli bhola kodwa ke bamfikela kuqala Osvin apolisa Cameron Johnson make them dance ingapha ke lenkundla Mukuboti
uyayiveza kamnandi apholisa offside apholisa kuthiwa-ke isikhindi bese sishawa umoya kuyelapha-ke u-Ozwin apholisa embonile-ke lapha-ke Mukuboti Kazim uyalidla lapha-ke sibilibili Mthetheleli Mukuboti Mthiane sibheka lapha-ke Mthiane ayiphakamise uyofuna ngapha-ke lenkundla kuvele-ke Jean Hoto kodwa-ke ulenze kakhulu uMthiane Mobi Mkhize aphakamisa bathumele lapha-ke phambili afuna-ke ijubane sebenza Siena angekhala-ke lapha-ke muva Mukuboti phekene no-Bright Ndlovu bazofuna ukushaya oyilapha-ke Karabo Tlaka liyadliwa ibhola lakhe Karabo Tlaka kanti ijubane-ke manje yelela Mphutshuma wenze njani Mphutshuma phekene noKharoso amvimba lapha-ke Mphutshuma Mthiane apholisa sinda ngokulambisa isikhukhune akupheka nje ngeshelela ngako Shulekani uyazama-ke apholisa kodwa-ke sekuphuma lapha-ke eceleni kwebhadi ibhola lakhe Ozwin apholisa Kharoso thumela phambili ufuna lapha-ke Bright Ndlovu yadliwa ibhola lakhe Bright Ndlovu Kampani Lugo uyamvimba-ke muva Tiengelo Kaziyema Siyema emuva lapha-ke Sipochena Smisi Jean Hoto hlala no-apholisa Mukuboti amshiya phansi Mukuboti hlale kabi Ellis Ramala oyeke othe wadlala kabi sibilibili Sipochena Hoto apholisi Mukuboti ayiphakamise uyofuna lapha-ke Jean Hoto kodwa-ke liyemeqalele bhola yena-ke uJean Hoto esihambe naye Thabo Nkwana wahlehla naye lapha-ke Thabo Nkwana efuna ukuyomvimba lapha-ke uJean Hoto Matsimbi uyifuna ngapha-ke kuvele-ke Thabo Nkwana Chise Nyiko Mobi uyalidla Jean Hoto sibheka lapha-ke Ozwin apholisa uyifuna lapha-ke Make Them Dance Cameron Dansela Mthetheleli Mthiane Make Them Dance sibilibili emuva lapha-ke Siyema iyancenga nje i-Orlando Pirates ayijahe ndawo ayithathela lapha-ke isikhathi sabo Mukuboti Mthiane ekhiphe lapha-ke phansi kanokusho nathi ibhola-ke manje lakhe lapha-ke uMkwena sibheka lapha-ke Tshepo Mkwena uyavinjwa nje kalula Tshepo Mkwena Kaziyema kuthiwa-ke liphumela ngaphandle ibhola lakhe Tiengelo Kaziyema Kampani Lungu amhlalisa kabi uyabona-ke namhlanje-ke usuku lakhe-ke uKampani Lungu abamqedi umhla kaLungu-ke namhlanje Umkwena ubonile ukuthi mangingamyeka la ahambe
soba nenkinga wasemudlaje kancane emtshontsha lapha ke uGampani Lungu akupheka lapha ke mukeleke abaqeqeshi ke abedlule abanqobe lapha ke indebe ye-MTN 8 coach Manqoba Mnqithi elapha ke kuMamelodi Sundowns emva kwalokho waba ke Orlando Pirates ke waya waba iOrlando Pirates ke iminyaka ke emine ke kulandelana coach Jose Ribeiro yona ke iDulce Española kanti naye lapha ke coach Abdulsalam Wadu ngesizini ke eyedlule Matsimbi phakamisa Matsimbi ayijubane ke manje ngapha ke lenkundla Nkwana ufuna ukuzizwa amandla ke against Dion Hoto wona ke ufika kuqala Dion Hoto kuleli yabhola apolice 10-1 Tiane emuvuka lapha ke uSiyema ulamaqembu ke amane ngiyafisa ke ukwazi ukuthi ngabe ke ubani ozoya ke kuma-finals Orlando Pirates Sikhukhune Mamelodi Sundowns Golden Arrows Mosha Sopata Mike Mamosha Gampani Lungu phakathi eboxini asibheke Jensen Mukoboti funa lapha komThiane make them dance apolisa Mthiane futhi apolisa nalithuba ke manje apolisa phakathi eboxini afimba basola phakathi Sikhukhune make them dance apolisa abefuna lapha ke ishare effect jamna lapha ke Ramala sibheka lapha ke Ramala wenze njani thwala amadoda Elisa amshiya phansi uthi noPepeke indaba abantu balale emsebenzini uthi noPepeke indaba abantu balale emsebenzini uthi noPepa sidlala uthi just dance siyadlala la bekuyilo lapha ke ibhola la ke lapha ke Sikhukhune izophosa lapha ke Dion Hoto Tiane uyofuna lapha ke Mosha Sopata ayifeza kamnandi Gampani Lungu bhekene noKhadoso yafika ibhola lakhe Gampani Lungu Mkwena Tsepo Mkwena Karabotlaka lifiwe ibhola lakhe athethelele Jayisile lapha ke lebhola ke umthethelele namuNkwana ke manje akagijima uya ngokuzola la Nkwana wenze njani Nkwana isheke bona lakadliwe Sipho Chaina ubuka ke amaglaves lapha ke ezandleni uthi ke weyinsiza kusebenza lingenzani ngempela in front of phambi kwabantu nasi insiza kusebenza sifuna ukumgila lapha ke uSipho Chaina khona kick yeSikhukhune eyesibili ke yomdlalo eyesibili ke futhi yeSikhukhune Sobona sebenza lapha emuva iyalela Mphuthuma Karabotlaka amakhanda Mphuthuma futhi izophosa lapha ke iSikhukhune uyena lapha ke Nyiko Mobi oyofuna ukwenza lapha ke i-long throw oyofuna ukulishiba ke libelide Nyiko Mobi yasusa lapha ke sibilibili jumela lapha ke phambili Matsimbi Mkhize Tsepo Matsimbi sibheka lapha ke Tsepo Matsimbi ayiphakamise isangane ke nenkundla uyofuna ke uNkwana obhekene noDion Hoto kabi Sibisi futhi emuvuka lapha ke Daniel Cardoso
sihamba ke isikhathi ebhodini asiyibekile ke phansi ukuthi ke kube ihora kudlalwa ke ngempela uyasusa Siyema nanguNdlovu ke manje khipha lapha ke phansi kanokusho yemhlula uNkwana Siyema thumela ngaphandle ibhola lakhe Mputhuma uye lapha ke Kaziem Ramala D'Angelo Kaziem Daniel Cardoso emuvuka lapha ke Tsepo Matsimbi Nico Mobi sifika lapha ke Ndlovu uyajika Ndlovu Ramala shate naye lapha ke Siyema lampona ke libone Siyema emuvuka lapha ke Mkhize uyefuna ke Daniel Cardoso Kaziem phakamisa phakathi eboxini Ndlovu ayithiyazama uNdlovu iyaqala ke manje iyachwaza ke manje inhlwele iyaqala iyachwaza ke manje inhlwele ubizwa lapha ke insizwa ke ekudala ke beyimele abawulapha ke Orlando Pirates Sebastian Pedersen insizwa ke yaseNorway sifika lapha ke ibhola lawo ke Orlando Pirates Siyema nandiyo Siyema ke efuna ukudlala ke ngomentshisi eduze kwendlu yotshani amvimba lapha ke muva uye ke u-Ellis Ramala inguquko ke ezothi ke zenziwe iyo lapha ke Orlando Pirates ezothi ke ibe intathu lusa lapha ke inguquko eyintathu Orlando Pirates sibheka lapha ke Apolis abazomdonsa njengekudala uyena ke Apolisa sibilibili Mike Mosha Sopatala Kampani Lungu Apolisa sibilibili phakathi eboxini ayikhona Mkwena Tsepo Mkwena ebefuna lapha ke uNdlovu sebenza uSpace emuva asebenza ibhodlela sibilibili amvimba lapha ke sibilibili Mukoboti naye ke abazomdonsa ke ngekudala Siyema Chethelele Mthiane uyofuna lapha ke libone Siyema athethelele Mthiane thatha isikhathi sakhe Sipho Chaina uthozana enzolufuna amadoda abangabe ke niyimisele ke ngokuthi lithole yavinjwa ibhola lakhe Mputhuma Matsimbi ubone lapha ke Nico Mobi sifika lapha ke ibhola lesikhukhune uyanaloliswa Dion Hoto Nkwana phakathi eboxini yabatreza nje abaso lapha ke isikhukhune ibhola lakhe uNkwana uzoba ithrow in ye-Orlando Pirates Slepe umi ngenyawo Khositsile umi ngenyawo naye lapha ke uPedersen abadlali ke abathathu ababike ngenyawo izoke inguquko eyintathu ezizokwenziwa yilapha ke Orlando Pirates
Slepe i-wallet ukile lapha ke Khositsile itsoni bese ngena ke umkhumbi wokunethezeka the Viking rower umkhumbi wokunethezeka uthiwa ke emabhakani emafuna ukunethezeka gibela nomkhumbi naku umkhumbi wokunethezeka awubhekwe ke ngamehla abovu ke namhlanje yena ke umphelezela sifika lapha ke Elisa Ramala yamphunyuka ke lebhola Khaziyeva uyafika lapha ke muva Khositsile Ramala uyela lapha ke muva Matsimbi balungisa ke ushintsho abesikhukhune balungisa ke insizwa ebikade ke idlala kuyo lenkundla idlalela iqembu lePulukwane City insizwa ke idlala kuyo lenkundla idlalela iqembu lePulukwane City sipha lapha ke Mkwena nangumkwena ke manje sebenza lapha ke muva sibilibili uyavimba Mike Mamosha Mosha Sopatala sipha lapha ke corner kick ethola iqembu lesikhukhune uzophakamisa Elisa Ramala iphakamisa ijikelo lapha ke phakathi eboxini kodwa ke khona sekubonile lapha ke uNopepe uzongena lapha ke insizwa elanjwe eqenjini la lapha ke iPulukwane City ebigijima kuyo ke lenkundla uzokumthi ke iPulukwane City imidlalo yayo yasekhaya idlalela kuyo ke lenkundla iOld Peter Mokaba Stadium ke ushintsho azothatha lapha ke Tsepo Mkwena afaka lapha ke Mukibelo Ramabu afaka lapha ke Mukibelo Ramabu muhle ke phela ke Mukibelo Ramabu sokuyi lapha ke Pulukwane City ebekishima kuyo ke lenkundla uyazi kahle ke lenkundla sala phansi Ramala Fugela pake Daniel Cardoso Chumela pambili Cardoso Kaziyama Tiengelo Ramabu Chacho chegalule pula ke Ramabu Oshatse gabi Cameron Johnson akupeka chikishilo na goshwekane befuna lapha kama options engawatholi asebemthathela lapha ibhola yena ke Mukibelo Ramabu eqeda ngena nje waseke enza lapha ke lefaula engapha ke inkundla ke lapha ke Mthetheleli Mthiyane befuna ukuyithumela lapha ke phambili yalidla ke Karabo Tlaka nathi ibhola lesikhukhune ke manje Pascal okusho uyala lapha ke Siyema nathi iWallet Slepe phumela ngaphandle ibhola lakhe Sipho China Ramabu ufuna lapha ke uNdlovu uyafika lapha ke uSlepe Kapani Lungu uyajika ke Kapani Lungu arabuya na ezwa Tsepo Matsimbi Daniel Cardoso mufika lapha ke Melusi Buthelezi salindiwe ke lapha ke Mkhumbo kunethezeka ukuthi ke uke ulithole Cardoso lidla kalula sibisi sifika lapha ke iWallet Slepe Karabo Mthiyane sibilibili Khositsile itsoni Mosha Sopatala Mike Mamosha Mosha Sopatala Mike Mamosha Mosha Sopatala amshiya phansi Mosha Sopatala sebedlale ngokukhulu kushesha lapha ke Orlando Pirates ayimuvuka lapha ke uSibisi uyofuna lapha ke Dion Honto phela babela basentia athethelele Mthetheleli make them dance Cameron Johnson
make them dance. Siema Johnson. Siema emuvugula paka uspisi tubera pati bola lake Dion Honcho Matsimbi Kize Mkizi yofuna lapha kunkwana obhekene no Dion Honcho yamshiya le bola Thabo Nkwana coach Cedric Kaze obhekile ukuthi ke izinto ke zingajika angalithola ke igoli Hlatshwe kabi Siema awuyela phake kuNdlovu akuphethe keshela ngokushumekani fikele lapha kuNdlovu wasemuzwa amandla uSiema uthi weSiema ungubo ngaki uthi uSiema sengidilizile ingubo iwinti phelile manje afuna lapha ke Peterson yafipa mchetheleli Tiane spela lapha ke Sibili Hlatshwe kabi Khositsile uzoba free kick Orlando Pirates ingapha kule kudla kule phake mchetheleli Tiane uyifuna Dion Honcho Kampani Lungu Widamuva Kampani Lungu Slepe Phakamisa lapha ke iwolete Tiane mchetheleli utangithetheleli next uthi njangithetheleli next umTiane akuphethe kashela ngabo ushumekani Mkhize Wemkhize emuvugela phaka Mthelezi uyifuna Daniel Cardoso Matsimbi nathi bona lesikhukhune ke manje babuild up ke bafika lapha ke phambili ingapha ke kudla kule phaka Daniel Cardoso the Rock Tlaka Karabo uyakhuza ke lokho ukuthi ke udlale kabi Cameron Johnson uzoba free kick yes Kukune Mobi Matsimbi Diengelo Akaziem nathi phela ke manje lakhe ke Mukibelo Ramabu yafinjwe phela lakhe Mukibelo Ramabu uzoba throw in yeqembu lesikhukhune Kize emuvula phake Karabo Tlaka bafuna ke Nyiko Mobi Daniel Cardoso Sariga pila phake Cameron Johnson uzombhala ke noPepe amnikela phake ikhadi eliphuzi yellow card
Cameron Johnson kanti ke isikhukhune sona silungisa lapha ke inguquko embili. Thato Kiba nalapha ke uWagenga Phiri. Thato Kiba uWagenga Phiri abadlali ababili abalungela ke ungena kusalapha ke isikhukhune. Ramala shona lapha komkhize sipela lapha ke ibhola ke manje Kaziema yafimba lapha ke sibilibili. Lezinguquko embili ezokwenziwa ke isikhukhune. Azomdonsa ke lapha ke Ellis Ramala okuyamdlali ke okuyibonisa ke impilo kusolapha ke isikhukhune bele lapha ke uKarabo Tlhaka azofaka lapha ke uWagenga Phiri nalapha ke uThato Kiba. uWagenga Phiri nalapha ke uThato Kiba. Sakakira pake Pedersen uzobhalwa ke Daniel Cardoso yellow card Daniel Cardoso akupeka chakashedera ngakushirengana kufike late lapha ke Daniel Cardoso waseuthwala lapha komkhumbo kunethezeka uthi ke akhomkhumbi la uzonethezeka ngigagasi ke mina ngiyimi waseuthwala komkhumbo kunethezeka ubhekisa phezulu yena ke uDaniel Cardoso sumile ke lapha komkhumbo kunethezeka yena ke Sebastian Pedersen chumela phambili Esiema yapusha ke lapha komkhumbo kunethezeka uzoba ifaula isikhukhune ingaphakela kuhle kulapha ke specific Mkhize balivimba lapha ke muva Buthelezi Fibra pake Phiri Cardoso Tsepo Matsimbi funa lapha ke Thato Kiba oqeda ngena ke Thato Kiba uyafika Dion Hocho thwakela ubambe ngesandla Dion Hocho akupekela phaka phaka keshelela ngakushunakani uya lapha ke Dion Hocho akuthiwa ke Chelsea esandleni kuye nathi ibhola lesikhukhune elisendaweni ke ingozi kuye lapha ke Orlando Pirates abazoliphakamisa lapha ke isikhukhune liphakathi ebox bazofuna amakhanda sebenza lapha ke muva yena ke Sebastian Pedersen uyavimba umkhumbo kunethezeka uthi angifune amagagasi la Phiri phumela ngaphandle ibhola lakhe uwahile Phiri umkhumbo kunethezeka ukhipha lapha ke ipasa sebenza uCardoso nanku umkhumbo kunethezeka phakathi eboxini uthi angena umkhumbo kunethezeka Sebastian Pedersen walwela leli bhola wacreate ispace la sekumele ahlabadle khona wasephazanyiswa ibounce yena ke Pedersen asusa lapha ke muva baso ke isikhukhune
Nico Mobi ufuna ke Bright Ndlovu balobe xoxela nje uNdlovu namhlanje abawula phakathi Orlando Pirates emuva bathi ayiseyixoxela nje nawe Ndlovu akho lutho nje olutheni izokwenza ushintsho Orlando Pirates uzophuma Adrian Hojo uposa afaka lapha ke Neo Rapo baruposa akipa lapha ke umshayi wegoli okuyena lapha ke Adrian Hojo imzuzu yomkeleti ke ayibe ishumi esele aphambi kokuthi ke kugezelwane mangabe kumdlalo uphela ngale ndlela Orlando Pirates izophatha ke i-advantage ebizwa ke nge-away makiwa lapha ke kuMlenze wesibili ngempela sonto ezayo kanti ke phakathi neviki azohlangana ke lamaqembu ngolesibili ke mangaphazami la azodlala khona ke umdlalo weliga kwayo lapha ke i-Betway Premiership aphinda thathane futhi ngempela sonto 3 times in a row uzobona ke lamaqembu ke amabili eloyithathene nje ngiyafisa ukwazi ukuthi ke tactically abaqeqeshi bazohlela kanjani Khaziyema phakathi eboxini ngapha ke nekudla sebenza lapha emuva Neo Rapo Nkwana uyafipha lapha ke Rapo ezoposa lapha ke Nico Mobi lapha ke phakathi eboxini Sipho Chaina chumela phambili Sipho Chaina bawufuna ngapha ukudla vele ke Khositsile kodwa ke lemshiya le bola yena ke uTsoni asoba itrogena yesikhukhune Phiri fika lapha ke uwahile Phiri Khize Khaziyema chumela phambili ufuna lapha ke Mukibelo Ramabu hamba kamnandi lapha ke Ramabu wenze njani inhle cross phakathi eboxini ithola bani uposana uyala Neo Rapo uyafika lapha ke muva Neo Rapo umdlalo ke mkeleke olandelayo ekuzothi ke nguthulele wona umdlalo lapha ke Richards Bay neKaizer Chiefs ngolesithathu ayiwo ke umdlalo ke olandelayo sifika lapha ke lebhola aliphakamisa lapha ke phakathi eboxini ayikho emhlule lapha ke Bright Ndlovu Richards Bay mabhekela lapha ke neKaizer Chiefs wona mdlalo ke ekuzophathela wona okuzoba ke umdlalo ke futhi wokugcina kuyo ke lenyanga sesiyoze sizongazo ke iphathi mandla ukuthi ke siyoze sihlangane nini uzobathola ke ozakwethu emdlalweni ke yomlenze wesibili ye-MTN Asia ngempela sonto ke ezayo ibo ke bazoke bakuthulele ke leyo mdlalo leyo ke embili ungakhohlwa ke kusasa umdlalo ke weMamelodi Sundowns nalapha ke laMadrid Golden Arrows Tsoni yefuna lapha ke Cameron Johnson sifika lapha ke iWallet Slepe Tsoni Khositsile make them dance Tsoni futhi kuyela lapha ke muva Siema najibla ke sibili Tsoni Khositsile yafika lapha ke bola lakhe Johnson make them dance Tiare emufika lapha kuSiema Spacey Kampani Lungu yafika bola lakhe Kampani Lungu Matsimbi Thato Khiba Wile mumva uNico Mobi
izobekwa phansi kube ibhola laso isikhukhune uthoke udlele kabi Sebastian Pedersen umkhumbi wokunethezeka Daniel Cardoso Kaziem sipekela phakathi Angelo Kaziem amvimba lapha kemuva yena ke Simpiwe Slepe Kaziem Joachim Phiri funa lapha ke Nyiko Mobi aske sifukhune ke mbukeli ukhona nice nakuthola kule mzuzu ke emhlanu ke yomgcina ke esele Mkwana Mobi emuvuka lapha ke Daniel Cardoso sipela lapha ke Cardoso Kaziem asusa lapha ke muva akhositsile ingapha ke nenkundla kwelapha ke Nyiko Mobi Mkwana liyashwa leli bola make them dance uzoliphakamisa Sipho China cisha nje kalula Tsepo Matsimbi nathi hlwa ibhola Kampani Lungu wenze njani lungu phakathi eboxini we Kampani Lungu wabayeka wabaqeda abasala phaka esikhukhune Thato Khiba Bright Ndlovu bazofuna ngapha ke Kaziem sifika lapha ke ibhola lesikhukhune Joachim Phiri nangu Phiri ke manje biro ke lapha ke Diengelo Kaziem sebenza uDansena uyafika sibilibili usave lapha ke ikhona kick usibilibili akupheke lapha ke mukele liyathuba eliye kwake uKampani Lungu ephekeni lapha ke no Daniel Cardoso uthi uCardoso nje mani mvale nje ukuthi ke angayi ngasepalini cover nje goal side isipilion ke lesa sakhe ke uCardoso Mkhize Joachim Phiri yadayisa leli bola yavimba emuva asibilibili Cardoso phakamisa Daniel Cardoso uposa isha nje kamnandi ibeka lapha ke endlini nembeza yena ke uNeo Rapo ayijobane ke manje bawufuna lapha ke Kampani Lungu akagijima ubuya ngokuzolala kodwa ke uyafika Tsepo Matsimbi wasefika lapha ke Tsepo Matsimbi kuleli bola khona kick Orlando Pirates yahlanganisa ke lapha ke Melusi Buthelezi sipeka lapha ke khona kick Orlando Pirates izophakamisa lapha ke Neo Rapo uzobhala lapha ke Neo Rapo uthake umosha isikhathi thola lapha ke yellow card thola ke yellow card Neo Rapo sipeka lapha ke khona kick Orlando Pirates bazofuna makhanda yemceza lapha ke Siena uyafika lapha ke Khositsile nathi Tsoni qeda madoda Tsoni sebenza lapha ke Melusi Buthelezi azodlala ngokukhulu kushesha bafuna lapha ke uMkwana abaso lapha ke isikhukhune sikhukhune ke mukele sinofaka lapha ke uMasipala yena ke Siyabonga Ndlozi Phiri amvimba lapha ke uPhiri liyenzeka ke ushintsho madonsa lapha ke Nyiko Mobi afaka lapha ke uMasipala
yena-ke uNdlozi siyabonga Dlozi owasuka kuyo lapha-ke iLamontville Golden Arrows wasondela lapha-ke kwezimnyama basedlula-ke ezangapha kuso lapha-ke isikhukhune yena-ke umasipala siyabonga Dlozi faka lapha-ke emva kwemizuzu emithathu yokugcina emva kwemizuzu-ke emithathu kuyobe sekugezelweni Orlando Pirates izoya lapha-ke ku-second leg ihamba-ke phambili ngegoli elilodwa eqandeni mangabe umdlalo uphela ngale ndlela Khiba sifika lapha eKhaziyam nathi ibhora-ke manje kuNdlovu right Ndlovu uyafipha lapha-ke Siyema thola ikhona kick isikhukhune makiwe-ke namhlanje uNdlovu njengomshaya magoli obhekwe ngamehla abovu kuso lapha-ke isikhukhune Siyema shade naye-ke namhlanje Mukibelo Ramabu uzophamisa lapha-ke ikhona kick yesikhukhune ngemizuzu yokugcina phakathi ebhokisini liyavinjwa leli bhola lesikhukhune Thato Khiba uyangalekele nkundla uyofuna lapha-ke uPhiri nathi ibhola likaPhiri liziwe-ke manje Kampani Lungu unethuba futhi Kampani Lungu wenze njani usafuna-ke isapota phakathi ebhokisini ithuba le-Orlando Pirates ayikhona yabahlula bona lapha-ke Orlando Pirates leli bhola sebenza lapha-ke ibhodlela Constance Smith izophosa lapha isikhukhune Phiri Mkhize Thato Khiba ayibhola lesikhukhune ngemizuzu yokugcina Ramabu Kaziem ayikho useleke amanenjana ungakhohlwa kwamukela kusasa ngehora lesithathu uzowuthola-ke umdlalo weMamelodi Sundowns izobe ibhekele lapha-ke neLamontville Golden Arrows uzobe-ke kumlenze wokuqala wawo lapha-ke ama-semi-finals kulowo mdlalo-ke mbukeli yiwo-ke umdlalo-ke ozothi uthole-ke kusasa ngehora-ke lesithathu kuthiwa-ke uyaphusha lapha-ke Sebastian Petersen Thato Khiba uzofuna lapha-ke Diengelo Kaziem uyavimba Slepe Khiba nangempela-ke noPepe uyishaka kodwa uyishaka bili uyishaka thathu uyawuqeda-ke umdlalo Orlando Pirates iyadlula kumlenze-ke wokuqala okuwukuthi-ke selokuyaqala-ke ukudlala umncintiswano ubizwa-ke nge-MTN 8 ngo-2008 ayikaze-ke ilahlekelwe-ke Orlando Pirates kulapha-ke umlenze wokuqala ngakho-ke bathi-ke baqhubeka khona-ke la abahlale-ke begcina khona abalapha-ke Orlando Pirates baqhubeka-ke khona la abahlale-ke benza khona abalapha-ke Orlando Pirates kulapha-ke umlenze wokuqala after 21 games banqobe lapha-ke 11 games badlala-ke ama-draw awu-8 kuyo lapha-ke i-first leg semi-final kanti-ke bakaze-ke balahlekelwe-ke umdlalo kuyo lapha-ke i-first leg abalapha-ke Orlando Pirates i-draw akade beyidlalile-ke iyodwa nje kuphela ku-first leg bayidlala-ke ngo-2012-2013 against i-Supersport i-goalless draw la abahluleka khona-ke ukukora kuyo lapha-ke i-first leg umdlalo-ke mbukele-ke uphelile mina nawo sohlangana-ke ngolesithathu emdlalweni Richards Bay nayo lapha-ke i-Kaizer Chiefs okuzobe-ke kumdlalo-ke wokugcina-ke wenyanga ekuzothi-ke ngothulele wona ngane kwalokho sesoze sihlangane lapha-ke ngenyanga-ke ezayo abadlali-ke abasebenzile-ke ngempela ngokuhlukahlukana kwabo bebambile-ke ngempela kunzima sibambene-ke ngapha nangapha kanti-ke baphazanyiswe nayo so lapha-ke isimo sezulu ekuthe kuqalwa nje wabona ukuthi-ke kunzima-ke ngempela-ke emadodeni mele usibuthelezi suka ulo lapha-ke iqembu le-Orlando Pirates ingakho umbona-ke ebaqhawula-ke bonke abadlali bawo lapha-ke i-Orlando Pirates uyayiva-ke osiduma ngabanye-ke laba akade-ke bezoduma ngesikhukhune akudumekanga-ke neze neze-ke ngesikhukhune
kubo lapha-ke osiduma ngabanye phelele-ke umdlalo-ke mbukeli Orlando Pirates lilodwa kanti-ke isikhukhune iqanda igoli lakhe uDion Hoto. Well, an efficient performance from the Buccaneers, the defending champions in this first leg. They walk away with the spoils and, of course, confirming that victory is why this individual and the way that he performed is the man of the match, receiving his prize, 8,000 Rand, and, of course, his lovely trophy, courtesy of MTN. There we go. It is Dion Hoto, the man of the match today. Very, very proud of his performance and ensuring that the Buccaneers get the victory today. Congratulations, Dion. Your 23rd MTN 8 competition, right? Or MTN 8 game. Let's put it that way. And finally, you score again. The last time that you did was in the 2024-25 season. Yo, Ms. Carol, first and foremost, I just want to thank the Name Above All Name card for today's encounter and for giving me the strength, to push every single day, every single season. It's amazing how everything is going through, in my football career, especially with the MTN 8 also, it's a cup that I've won 5 times, 6 times. I don't even know how many cups I have now. But yeah, I just want to say thanks, man, for the club, for trusting me with the squad, especially with the young ones, yeah. Yeah, it's working well. You said this is your favorite cup competition, so it's poetic that you get your first goal of the season in this competition. It was tough, right? Sekhukhune United, a very stubborn team to break down. Yeah, it's a very stubborn team, They have a very good coach, Coach Cedric, and they brought us to a very small pitch where they could squeeze us, but we managed to go through, and I managed to get my first goal also in the MTN 8, which is good for me going forward. Fantastic stuff. So you've got the confidence now ahead of the second leg. It was important for you to get this victory, to get this goal ahead of the second leg. Yeah, it's very important for us, to get the result this side. But yeah, the job is not finished, We still need to get them in the second leg at home. And hopefully we'll do the job there. Here we go. Fantastic today. Thank you, ma'am. There we go. Very, very happy. As he said, it's his favorite cup competition. He loves the fact that finally getting that goal in this competition. But boy, oh boy, it was tough. Coach, you mentioned it. Sekhukhune United, not an easy side to play. And today, it really was so difficult to finally get the goal and get that victory. Yeah, definitely. I think we're not surprised. We know this type of games, and I think the boys' credit has to be given to our boys. They responded very well in terms of discipline, in terms of organization. Of course, that sometimes we lost the ball early. We give them the opportunity to finish us, but globally, I'm very happy about the team spirit of the boys. We came here to take to win, to take this first victory. But like I told you, we still have 1 second half. We are going to rest the players, and maybe in 1 week we'll play the second leg. Now we will focus for the league game now. That's right. You're talking about your side having been so disciplined. I'm sure you were happy about the fact that you were the dominant team today. Enterprising football, you did say you did not want to sit back and defend, although you had your players there just in case you needed them. But enterprising football, creating those chances, just a pity that you couldn't get more goals. Yes, when you are training such a big club, you have to find the balance between entertainment and discipline. And I didn't want to come here and to sit to protect our goal. Our target is to come to them there to make them the pressing and to push them to make mistake or to play long and to recover the ball. And the target as well. If this first line of pressure was passed, it was just to be compact mid-block and to wait to them. We knew that they have some weaknesses as well,
and we did well. We did well to use that weaknesses. But there is a second half. Right, all the best. Well done. The plans worked for today. We'll see you in the second leg. Yeah, it worked, and sometimes, in this kind of matches, you need to play with the heart. I always say that cup matches, it's more than tactic, it's more than technique, but you need this intrinsic motivation. And today the boys, they give me this reaction, and when they work like that, when they give all for the fans, for these fantastic fans here, me, I'm a happy coach, because we score 1-0, 1-0, sorry, clean sheet. So it's what I like. Thank you. There we go. He likes it just like that. That goal was enough for them, of course, just to gain the upper hand in this semi-final duel. Disappointing result, Coach. I mean, you did well to keep them at bay, but I'm sure you would have liked to see a little more intent from your players in terms of trying to score those goals. Yeah, I believe that the second half, the first half was not, what we could have hoped. We played with a little bit of fear. We conceded a goal at a very bad moment at the end of the first half. But with the second half, we came back with better intentions, better mindset. But we need to work more on our last third entries, and have more composure, have more movements, and have a better technical accuracies. But I'm hoping that we're gonna get better. That's right. I mean, the way you conceded that goal as well, that was really disappointing, just so cheaply. But like you said, better in the second half in terms of your intent. And I think there were some positives to look at now as you build up to the second leg to come back. Yeah, it's. I feel like we had a better second half. We were the better team in second half. We need to bring that into the next game, and going with a positive mindset from the beginning, and trust ourselves, trust our plan, and I hope, and I'm pretty sure that we will do better. That's right. You're not out yet. All the best in the second leg. Thank you, Coach. Thank you very much. Here we go, looking to do so much better, of course, in the second leg. It was just that solitary goal, of course, that they conceded. And the coach very disappointed that that goal coming in towards the end of the first half, having done so well, of course, just to keep Orlando Pirates at bay. Yeah, we often talk about important periods of a game, and this was certainly it just before half-time. Otto with a quick control with his left, pass with his right. Lungu in a bit of an unusual position for him, but he recognizes the moment for the back heel, and Otto understands that because of the angle and the ball is slightly underneath him, he doesn't have an opportunity to hit it low to the far post. The only option he's got is high to the far post, and he strikes that immaculately, and difficult to pick a man of the match for me in this particular game. Individually, difficult for somebody to stick out, but that goal deserved man of the match on its own. That's the game-changing moment. Dion Otto, his experience